Алтыки, печенье есть? Печенье есть? Assalomu alaykum. Qanday qilib chiqsam, WhatsAppdan tinglaydi. Jo'nga familiyasidan mintasini yozib qo'ysangiz, ko'rsatib qo'ysangiz, soобщение qilib.
Бля! Жаңа жөніне тиіп қой, е? İşte! Yaxşı! Жақсы болды. Ой, фамилия? Андай қылып жазамын. Нұрсұлтанды жазып қойдым, мен таба аламын. 8-ші минутта Нұрсұлтанды. Командадан жазып қойдым. Берімдікке қойыңыз. Берімдікке қойыңыз.
Haydar. Ha? 1-0. Birimlik. Assalamualaikum. Bak biliyor. Ой, ой, ой. Olur sesler mi? Daha mı? Daha Argen. Kas koysanız? Azıcık bir mi? Yaxshi
Аптечка? Блин. Есть только он в ящике. Минутасын жазып қойсаңыз. Пөке шотқанда оқып кетті? Чүч. Кибер ғой деймін. Ойнамайсыңдар ғой, енді олай.
Пас, блядь. алсаң ошондо эмелердин баары жакшы ойношот Самирлер күчтүү да. Самирлер өз күчтүү го. biraz жадныйлар көп Hepimlerde de var. сен жетишкен жок тебе сен болгондо Hambolot oynab qo'yibdi. Siyle. Simon. айдаре бияка гол киргенди айтып койма Все хорошо. Açtan bak. Yeko. Über.
Mirzabek. Mirzabek. Какая команда? Tüp. Айдар, пойди. Оу. Сколько здесь? Не знаю. Какой еще? Şut kanlı oldu mu? 3-3. Ой-ой-ой. Haydar, Mustafa gel. Haydar. Beş. Gel. Göz bakayım hadi.
Айдар. Mustafa gel. Haydar. Mustafa gel. Şu kandili bırak da. GT2. Az 6-3 oldu. Tam ismini lan Mustafa gibi. Az sonra. Altın Maki. Familia. Beka. А фамилия? Mustafa ki Beka da сейчас пойдём. Beka. Dört koy ya.
5 минуты, который первый гол забил. Нурсултан. Çok kötü.